Phelele Khabazela. Yebo, sanibona njani? Siyaphila dadewethu, siyazi sithanda kanjani unekhona elisimangaliso loku-actor noma kwezokulingisa. Awubantu ngiyayibongela bakithi, ngiyabonga kakhulu. Uyabona lapha kwisibaya, gazi lami, uyabona nje kuningi la uke obambe khona iqhaza ngekhono lakhe, ngakho sithi hayi siyakuchoma nje uphaphelo galagwala. Awubakithi ngiyabonga. Manje sekusiphatha kabi sibona ivideo la ukhala khona mayelana nokubhodlozwa kwekhaya uhleli nabantwana. Uthi ukusichazela ngokwenzeka kahle ngempela njengoba sibona einkundleni zokuxhumana, mhlawumbe base sikhuluma nawe ngqo uzobusukwazi ukusibekela kahle. Okay, ake ngizama ukuyiqala emuva. Kwenzeke kanjani Nkosi yami? Ngingene kulo muzi ngo-2015. Then ngisahlala ngo-2015 ngingena ngisashadile, ngingena nomyeni wami ney'ngane zethu ne. Kwenzeka sadivosa ngo-2018. I-divorce decree yathi asiqhubeke sihlanganyele ibond sikhiphe 50-50. Hayi ubaba wekhaya wathi mayephuma yena wavele washiya yonke into kanjalo nje. Iy'ngane konke kwavele kwabheka mina. So ngaqhubeka nohafu wami-ke webond. Owakhe uhafu wasala ya-accumulate-ke i-interest naturally. Uyabona? Hayi ngaqhubeka. Kwahamba-ke kwisibaya waphela umsebenzi ngo-2021, early 2021. Kwatholakala ukuthi-ke manje nami sengiyahluleka ukuqhubeka nokukhokha. Uyabona sekunzima-ke manje nomsebenzi nje sekuyinto ivela kancane, kwavele kwaba nzima ngaleyo ndlela. Ngaqala-ke ibhange manje okay akulona ibhange usho ukuthi manje abameli bali ibhange sebengithumela ama-summons. Hayi ngazama ukuthola usizo phela nami ngoba ikhaya lami leli nabantu abami. Ngaya kulaphayana kwilungelo lethu kobaba uSibiya ngizama ukuthi abangisize. Hayi sayizama nabo baba uSibiya ukuyidudula kodwa manje kwatholakala ukuthi ibhange or abameli bebhange bacindezela ukuthi akube khona into engiyikhokhayo nakuba ngisho ukuthi hayi phela umsebenzi income angisenayo. Uyabona? Hayi kwahamba kobaba uSibiya kwathiwa ukuthi manje isiyaqhuka. Ngazama futhi ukuthola usizo futhi ukuthi lapho kwakuwummeli owazi izinto ezithile thina esabantu esingazazi. Into yokuthi ibhange umuntu mangabe asithi akasakwazi ukuyikhokha ibond uselahlekelwe umsebenzi mhlawumbe njengami nje like in my case. Akumelanga ibhange indlu yomuntu lidayise or limephuce. Kumele limnikeze ichance kuyokuthi arecover, limnike mhlambe noma u5 to 8 years ukuthi akarecover qala. Usebuyaqhubeke futhi ayikhokhe ibond uma ngabe senawo amandla okuyikhokha. Lathi lisebulezo inhlelo ibhunu lidila noNetbank. Hawu uyazi ngabona sekuthulakele ngathi mangireach out lona kwaphendula unkosikazi wathi hayi uGobus wavele washona. Wangitshela unkosikazi ukuthi wabulawa i-COVID. Hayibo I'm back to square one. Okay ngizomelwa ubani. Uhambe ngiqhunyaniswe nomunye ummeli futhi omunye usisi uPetrina wakaMacingwane. Ilaw firm yakhe iPethu at Law. Hayi kuthiwa uzongisiza ngoba vele udila ngezinto zezindlu. Ngivule nayo ifayili ngimkhokhele for ukuvula ifayili le mali ayikade ethe uyayichaza. Hayi ke sitotobe nayo ke lento kodwa kutholakala ukuthi akatholakali njalo lo sisi. I remember there was a time la kwakune judgment yalendlu ngaviyela mina eHigh Court ngoba akazange aphumelele. Mangifika laphana kugcwele advocate phambili inqwaba abantu bahlale ngasemuva yabizwa ilentozana i-case number yami kusho ukuthi mina ngizwanga kodwa kwathi mazimbona ukuthi siqediwe ngathi uthi hayi bengikhona bengifikela i-case enje ngathi uzomunye u-advocate webhungu wathi no ungakhathazeki thatha le number bese nenze follow up kuyona ngibuyele kummeli wami ngimnikeze athi no uzoyenza. Uhambe sengithola ke manje inotice ye-eviction. Ngimtshele ngithi mina not eviction, i-notice yelentozana ibizwa execution of sale or something kodwa into ebika ukuthi kuzoba ne-auction nge-date so ngithola nini mina around August ibika ukuthi izobe ikhona i-auction ngelanga lanini on the 3rd of October. Last year ngimbikele ngokusheshsha athi hayi ngizoyistopa leyo auction. Ngilinde kuhambe isikhathi ngithi hayi akubi late na athi no ungakhathazeki. Afike kumina nge-28 zikaSeptember ebusuku angisayiniseni i-notice to defend. Athi-ke iyona azohamba nayo ukuye ecourt ukuyoyivimba i-auction. Hayi nangempela ngeyi-2nd zika-October ngobusuku beyi-2nd zika-October i-auction izobe ingasafa ngeyi-2nd zika-October. Abuye kumina afike kumina uhamba
kuhamba nabanye abantu athi lo munye advocate akade engenile e-high court ukuthi i-auction ye-stop babuye bonke bathi kumina i-stopiwe i-auction hayi-ke ngirelax ngithi na ibandla at least uyabona uhambe nje amalanga ayifew uma ngena ku-Instagram ngiyabona kuma-DMs wami kune-DM engenile kunalo mfokazi engingamaziyo uthi indlu yami uyithengile yebo ngidlengelele ngithi kodwa akukwazi ngibuyele kuyena uSispetshuna ngithi Sispetshuna nangumuntu uthi uthenge indlu yami kanjani mina bengikade nifikile nathi istopiwe nje i-auction athi hayi ayikho leyo nto ngithi nanolo Gcina ngathi singamukelene-ke noGcina Mthiya uma hello Gcina mhlawumbe nje ngamafuphi usuya ngasokuyigoqeni Ngikho okay kulungile kube into ukuthi-ke okay athi ube ne-meeting nalo muntu ayikho lento ayikhulumayo ngoJanuwari mid-Januwari lo muntu angithinte futhi ngo-messenger kwi-Facebook athi no i-registration yendlu seyifinaliziwe isisegameni lakhe bese sihlangana sonke nommeli wami ngimcela ukuthi angakhipha iphepha lasenkantolo elibikayo elishoyo ukuthi iyastopha i-auction athi uzoliletha kwi-meeting angalilethi kube uyena othi indlu manje kumele ngiyithenge back from lo muntu ngithi mina kanjani ngoba i-auction wayistopha kumele sifale lapho athi no hayi mina ngabe ngikhokha irent lana kwasha kwacima kwavutha kulungiswa lease agreement ngizwe ukuthi lento ayishayi khona i-auction mangabe istopiwe kumele kuvele lelo phepha elayistopa ngithi lakhishwa i-magistrate court ilona phela lingivikelayo lingaphumi iphepha ngingayisayini i-lease agreement akwenzi sense ukuthi ngizobhadala irent ngihlala kwami so kube abese lo sithi kubuyena futhi oshoyo ukuthi ibona kule firm abazobhadala lo bhuti irent mabeceda bangayibhadali irent mina angisayinanga vele ilento zami i-lease agreement hayi okay kube ileyo nto-ke manje ukuthi lo bhuti useqala uyalwa manje ngokuthi ufuna irent yakhe uyifuna kumina kanti lo sisi wayethe uzomkhokhela bazomkhokhela beyilo firm hayi-ke kube leyo nto useyaqala ukuthi uyafika la ekhaya-ke uphula igate angene yinkani afike nabangani bakhe baphula igate bangene babrayi benzeni okwesitream ayephula this was the 13th of July waphula nonkosikazi wakhe lehlobo bangena bakhipha into zami kwi-cottage ezinye zalahlwa ubuhlalo bami engenza ngabo ama-beads nama-cups walahlwa into zami wafaka abantu-ke manje ngenkani sihlala nabantu esingabazila so lokhu uyakhophula-ke uyalungisa-ke manje uyakha wenzani recently-ke angitshela ukuthi ube nonkosikazi wakhe bangitshela ukuthi kumele ngiphume-ke manje kwi-bedroom yami ngoba kunomuntu ekumele bamfake bafuna ukuzo-renovate la ngoba bazofaka umuntu ngithi mina cha angeke zenzeke leyo nto ngihlala sihleli lana nabantwana bathi siphume kwi-main house siyongena kwelinye iroom lengasemuva ngale ngithi no ayizokwenzeka leyo nto into esibangayo nalo bhuti mainly yilena sisi okokuqala le ndlu njengamanje is under ilentozana i-dispute uyangizwa ukuthi ngithini mina ngisa-investigate ukuthi yadayiswa kanjani indlu yami kube kuwukuthi nganginommeli owayekade yoyidefend indlu yami enkantolo na uma ngenza kanjalo ngikwenza ngihleli lana into engiprotectayo i-Pi Act ubhuti makumele kumele angi-evicthe ngenkantolo alandele i-process yenkantolo ngobani ngoba kufanele ngiyakuzwa Gcina mhlawumbe wena kukho konke-ke lokhu ngoba besenzela ukuthi umlalela kakayithole kahle ngoba ividiyo manje bebekhuluma besho ukuthi abezwa kahle ukuthi uthini ngicela usuyichaze yonke ufisa kwenzekeni mhlawumbe nje ngomusho wodwa yini into oyifisayo njengamanje uma kukhona abafisa ukulula isandla bangakwazi ukuthi balekelele kanjani abangalula isandla ngokuthi kube benza ama-donations umuntu angenza lokho okuphuma enhlizweni yakhe nasemandleni akhe engifisa kakhulu ukuthi ngithole ithuba lokuya enkantolo ngiyozikhulumela nenkantolo ngiyosho ukuthi ngifike kanjani la leyo nto ngeke ngiyenze kodwa ngihlele ehlathini or ngigaqweni or emzini womuntu kumele ngiyenze ngihleli kuleli khaya okungelami engililwelayo ngiyadinga i-legal representation as well sis. Yazwakala dadewethu mhlambe-ke udinga ongakulekelela kwezomthetho akumele uyadinga ukuthi kube khona ongafaka isandla mhlawumbe angenza kanjani ofisa ukufaka isandla